Kao predjelo za vaš sutrašnji meni predlažemo da pripremite pancerote napolitana. Lente pršute i sečemo na parčad. Peršun sitno isečemo. Dimljeni sir isečemo na kocke. Na kocke isečemo i sir. U dublji sud stavimo brašno i prašak za pecivo. Posolimo. Dodamo 125 ml vode i rukom zamesimo testo. U drugi sud polupamo jaja i izmutimo ih viljuškom. Dodamo isečeni peršun, sitan sir i narendani parmezan, pa mešamo viljuškom dok se smesa ne sjedini. Na poprašnjenoj radnoj površini rukama premesimo testo. Podijelimo ga na 10 delova. Od svakog parčeta testa oblikujemo lopticu. Od prve loptice testa oklagijom razvlačimo koru. Pobiberimo fil od jaja i sitnog sira. Kašikom na koru nanosimo fil i po nekoliko kocki obe vrste sira, kao i parčet pršute. Preklopimo koru na pola. Prstima pritiskamo krajeve da bi se zalepili. Na isti način pripremamo sve pancerote. Ispržimo ih na većoj količini ulja u tiganju na šporetu. Ispržene pancerote izvadimo iz tiganja i stavimo ih na tanjir obložen papirnatim salvetama. Pancerote stepenasto i u krug poređamo na tanjir za serviranje. Ukrasimo parčadima sira, krugovima crvene paprike i grančicama francuskog peršuna. Za pripremu ovog predjela nama je bilo potrebno 40 minuta. Dobar apetit!